Kalong ga igai ba so palaban tip ba kumlo ka office jong Khasi Hills Autonomous District Council kamdan ni kirikot neki kot kisla ha ba dei ba chingthie de chaka halai lausang chakram hamogorwan hakapor balong chief executive member uba Ardan Mila ba saymai kata house nam arja khatsau aba juba be chingkali no MDC ka congress hamogorwan ba karne soshang kanta kali chingkali hakasi balai jo darbar liur ka yeng da ba thwang council ha pratarik naitung arjar puar ba tita sulong ba kam kadang ya chakmat ban kam trai ketika caka kebasa aklam panu kam hadu menta ba karena sebelah pentip bakat kum ke xerox copy jo ke sildit ke baudan lathiet ketika caka ke bahe kharwe jar news pa san phau square foot agador live san lak arsan hacar tangka dau ba Ardan Mila basai maj CM barem ba la sakhilang dau secretary barem ke HDC ba W Semli ba joint secretary ba RS Wanyang nagaliang ba tita sulong ba kalang bosul ngoru balai lashim caka sakawai pat pendan spar cakram haka ba ka office rekam ga yang menta naroba depthiet ketika caka halak lausang Mr. Chairman, HWD dapat bekerja kembali dengan member untuk memperkuat kejubat along process for taking possession of the land is being taken up, sir. Nak kalian jangan setelah pun tips semua apa kita tunggu silbit jom kau ini dicakap betul apa memperkuat kalau mampu senam arja kasar. Kembali ke simpul hadap kata-kata pun tangban possession lalu ban kamprai ane ban lepek ban sumari ke kendau jom ke konsep Kalong ke Indonesia ba nakalian ke council menta nila simpore ke ban take position ni ketika cakap ni ban register kadau kalong ba baru ngikip bagani kejakan kebetulan aku mau perbuat ya keba om semlala ban senai ke office ke kepur kedai kalau mentang om don record apa kini ke office cuma belum semua memarkat ya kasih di kaki nong henti bala kit penut nak bisa je konsel himbon kuat abang adon hamni bat ngai ketika sildik ka sarap kopi sildik ke ba ngai sign au sat ba arja khatsau kepadeng jom kinong kit nangek bakilong kisyukurun ba nulis ta lundo bat ko mus tunda nokoi na sinotan but hangatan jom mungkit usia bareng iba Ardan Mila baselwat kinong saki menteri snong jakram secretary executive committee HADC but ba RS Wanyang John Street hidon kini bot keban nakalian jumlah ngayo ban su madong hakani ko panisha su na isi ano ba lalu di ban lek ban karena konsum ng simpor ban lek ban kampray no at kaya but kay iba di ban lek at kaya na kabanta ba ketika jaka kanong ng sakay ka dinong ya ka council markat tum ka silde hangni la ko shay la dat siu natong sadok dat siulot ya kapisa kabalong hakador lai pusan la arp sanaja lai pukandai tingkah kini ketika dor juga do bat kador bat area kalau khatwe haja news park sampo point khatlai square feet lane syajar kendai par square meters kini kita bang sepapan pendidikan ke isi siya mudah-mudahan lalu pendap nak kali kita but lalu pendap ban le kalan records ang ni ko jong council Mr. Chairman, Lisbon yang member badan belum mau perbuat belum lah ini ke isu masuk kalau ke ba semua tenang bangilio dan keren dah ke basit ke besar ang ni ko house nomor buat yang ngilu lani yang aku mu
siam bementah hadin ba Malaysia kum siam hadin ba nilalay ruban pli ketua office sampai ko mau perwat kilawan kita caka ya kaba ini penduk yang kita jom ini caka kepada office mata jika jinteli mata kalong balai hak tu kepur badon kam ban sim sakan ni kau caka habal ada dia ini caka kaba jom member mau perwat naso kalong kai ke bas nolong no ba habaladan ke caka kaba dia ke pisah mentalik sim sada kau ipat ke caka kaba nihapan bu ke agreement haduk ba nihapan item ya tinggi pun jomini dua caka oi mentang imla li Nreng don bapak bang tip mentah bang don artuli di caka apa mau keluar dengan so kalau ke ba so kenat nak kalian ke isi ke mentah bang ihap bantik apa ya kenika caka kebadon atau mau keluar Henry kajingi pat kebani entah kalau nama bang lawat atau office pak di ong bom don record file balap badan cakap satu wipat kebalak kia dengan semua makanya kalau serius nyihapan what ada day ban inquiry nyihapan inquiry nang balap lu ikut sisa ada jilid ini cakap dan kupat number betul atau mengkuat in ai gitu hilang baknar Melayu ini isi kebalasan lagi katu kan di lamba kamtam tiba la summit hak ni ke office bat kumjuru ngalayo kupiru wat ni ke sildi ya kebalasan da u siam berem untuk konsil ye ina kalian ke jongka department kalian ke office ingin sa le ke badangkam ya ke ba hapan pentikna balada desi syahi bumbalaong balada sil ni kita kamu nak kalian ke office ni hapan subscription ni cuman sa boleh sebut ni sia bodon brom bala sekhe hi bat ngangit ba dia dah kecil sukya jauh siam bu ya kenika bentar apa la hapan dia berjubab ke house ya kenika jinglong jeman ba apa yang jing bombian beri hapan jubab beri bubun ki jikeli ba ibu penjubab dari kadi nasuba ketika buram dia isi penjubab te kau kebagas pak ban ajmut kalau kami ya isi jat kami ada memiliki dokumen lah kalau kanu berduru yang matang sebab ajmut dewan lebat private dewan lebat bolok kimokut jong ke konsil lane lada don kalat ke konsil ke dewan lebat fencing no sa batai ke bami nanta ni sepe dewan bu jinga iswa manomba kat bandang lap kita kipot temang le kita kilang sikot namanai i ke jimba tandon ke encroachment na i ki gila asanggen hantu hajar maka dia harus surau mendut kalau yalam ni sia modon brom porofli ketika office kuat kalau ini kini gede cakap begini te naduk ke Papua sa muspa banang dei bande nomor pakadi ke ini berkhamta ba land records de bande no ndamno takum gini di put usam modon ni la de persai berkhamtam ya itu ka gifted ka kendo balong da gifted keba la ai atli ki pos ban ai kamit armu ki kun jum ki kerajaan atur ni sebelum ba soba bandale alam records kon biang no adong sedong hoi ladon ka fencing la biang adong sedong hindre nak ka jingbiang lasa la sini di banteng ya ke kam pe ya kan ke kam ko konsul kan ka basuk nan tajuki badon ki records ko biang bar juga pun sebelum ba ketika jaka hamukurat kadai jaka belum jaka ba kam kong santam kadon ko jong ki office hotel jong state government but kam tame nolong ba hantu lagi sna kayi lagi di sna kanu kan nomor tak asat jong ka council building but la ban ai wai ki office to pero dan indon kam
Kamar kador hanti karem tuat ni isen kebaywai kanlong ke revenue. Na kabenta jong ke council ada David Senam ke building ru hanti di Jakarta Bagidan. Kat karui ngajar square feet kalau biang pura na tak parking na tak building entah tak please busa. So, Mr. Chancellor, Lok Sosial ba Sofia, warung very serious. Baru berlain soalan ispan naka atau di council. Indon dibuat support ke department kalau ke ide Sofia, tentunya bertahu di semua yo. Siam bagi umum yo umum ini dibeli. Sebab mereka sini support ba indon ya zero copy. Kepada itu mereka kuliah. Haji semua juga pembangun kondisi nak buat berbuat ada pensiam kamblong. Maka di prime location lah saya kebat mak surau bun di pada singkebu. Mereka bahas pun ada ekspektasi kan persian pada diri no. Dia ketika cakap ban clear of file nak bentar lagi ketika dia lembaga ketika zero copy negara kita jintok nang ba in profit sekmat nak bentar ban take position ni ketika video. Kalau lagi bentuk file dan bok mentang lalu kita tu di persisya dan pilih ke file banyak step banyak sudah alih apa satu kan ni si dia ban jurit no yang kerjakan satu kan ni ka info kebetulan nang ba ka council kan ban take position ban berkan nak bagi di situ bagaimana buat ketika distrik headquarter jeung Southwest Pacific District dan tam Sibun ke kita. Kalau juga di kita sekarang sebagai indicator ku nak bentuk council lalu ngaji dia maka revenue berkiri-kiri tam service nak berda dipai barang nasional. Tentang ini kena suap anak jemut dia jadi negara isi. Kalau boleh sebut ni di jengai jemut nak member sama MDC nama perwat bertunjuk nak kalian ke LO nak kalian diisi session kiai ini buat instrumen ba kenika kopi ke bangyo bila bandai nama hangi kita don ki Kibalaya Saki buat ini ke dokumen dan ini ke agreement dia kebalasan jauh siang berim untuk keluar Ardan Basiumat berkunjung jauh secretary juga eksekutif juga WSMW but joint secretary ba RS Wanyang but menteri Snong but ini terakhir yang terakhir yang akan le kemudian kam nang ba ini akan silti yang ini selesai untuk